Satılıyor Kança? Eti, bu eti. Kança yaş? Bir at. 5.000 dolar. Yaşta, bir yaş. Bir yaş, iki diş boldu. 5 Oo, 5.000 dolar değil mi ki? Eti orta 35.000 dolar. 50.000 dolar kalgamızda. Жоқ, береке Сіздер бе? Şu koylar kançadan bol oldu? Qo'ylar har qanday bahası eksteriyerine жараша болот да. Misal dep turib, ko'rg'ochib aytsangizlar. Qo'chqorlar bu yerda 60, 70, 80 ming dollarlik qo'chqorlarda. Ama o yerda turganda oshonday baho bo'ladi. Oshonday baho. Misal 4 turmaymi? Oshon birөөsü qanchadan misal eng chetkisi? Maybach. Ha, Maybach o'zim 50 ming dollarga algam. Aha. Sata turgan bolsam bahası gelse 80 ga berem. 80 ga? 80 ming dollar. Ha, ikinci, üçüncülerçi? Kalgandары ошол 50 ming dolların tegereги. Эң эле арзаны могу жерде 5 ming dollar. Керак деген козго чыгат. Ушундай алгандар болобу байке? Алгандар болот. Мен деле алып атам, башкалар деле алып атышат. Сурап атышабы азыр? Ооба. Булар кумдар ошондо Кыргызстандыкы же чет? Кыргызстандык. Кыргызстандык. Биздин өзүбүздүн өндүрүштө булар аргындаштырып отуруп ушундай деңгээлге жеткиришкен да. Бизге чейинки эмгек кылган кишилер.